Welcome to the Leading Site News. Kardom Pininili the Leading Site News Abirta ke Thanpon Jia Bang Nili Sami Semilian Derapi. Aprangsi the Leading Site News ang kelang dun do anabang po bang pia pansita Kardom pipaje reglo Kardom. First All Assam Winter Badminton Tournament Mini Sport Complex Auditorium Hall Assam Havarkehat Along Patchpaduk. Matijong at Chiklo ni Paing Koirania Cap Havarkehat Mini Stadium Sport Complex Auditorium Hall Assam Along. First All Assam Winter Badminton Tournament Kapathu Ponalong organized pon lucky Oviching Room Committee Havarkehat Tumsi Labangso All Assam Badminton Tournament Pathu Ponalong Alang Litum Pensi Japon Lapen Labangso Kapathu Ponalong Alagi Kecho Papon na Tengpen Kachetong Dunatum Amen Lahay Henlo Gotom Ronghang Executive Engineer Irrigation Department Bidasing Teron Chairman Havarkehat Municipal Board Katarson Inti Assistant IS Actor Brojen Timon GS Havarkehat Sport Association Mahindra Inti Assistant Teacher Okering Higher Secondary School Mrinmoy Kumar Havarkehat State Bank of India Lapen Adun Thu Labang Solong First All Assam Badminton Kapathu Pon Kapachun Ponalong Kachirap Kachitudun Havarkehat Oviching Room Committee General Secretary Vishnu Teron Alang Litum Kabor I Patir Piponsi Labangso First All Assam Winter Badminton Tournament Kapathu Havarkehat Mini Sport Complex Auditorium Hall Asa Hemalong Kapathu Kachipati Dunatum Ati Natum Amen Lucky Dongmukak Difu Lapen Kaprek Ati Natum Pen Sitami Kapathu Ponalong Chipati Dun Lapen Along special thanks of Karbin Long Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang Alang Lia Hemasor Akehai Pi Kachitiron Pi Alang Lipan Sitami Panong Ponsi First All Assam Winter Badminton Tournament Kapathu Pon Mesen Pen Pachum Pon Lopisi Na Pachini Don Havarkehat Pen Long Bamon Rong Par Lapen alang tumopan pinungwe nitum All Assam Kichengsi Badminton Tournament kichubi niltum pinungwe dak Havarkehat Indoor Stadium long ase niltum chebor ipon lo o Havarkehat owi chingrum committee pen ase niltum bangke dake Havarkehat ke adui hoy puri lok man niltum bang isi awareness afan mane non malom ke chota bahormu kirim tap do ase ke pathu somar tumang kom hek lase niltum bang si awareness afan lase nilitum committee milang la nilitum mang chingrum se nilitum la so our side deng pon lo la bang kechengsi ke nilitum la badminton la All Assam badminton championship si nilitum pinung weapon nilitum bilo ase nilitum long hailu wing team tum lang chetong dundo silchor pen dado nilitum long borak na pen silchor do ingke la pen gulaghat pen na team do nilitum long ingke techpur do mohet secretary kai da pulo ingke guwahati pen do nilitum long ingke nilitumong difu pen do ingke bukajan pen do nilitumong lase choro parlo participant do upon nilitum long pan encourage dolo ingke la dungrai nilitum long la dak khela ninge dok veteran tumdan nilitumong nang chejur do no lase nilitum si nilitum la so team tumenta nilitum hin pen ninge klong men choro lo lase nili lam the pan padingo elo lase pan si kartom kalau kecengsi nilitum ini ladak first All Assam Winter Badminton Tournament participate pon lagi ini chingrum committee yang Havarkehat jadi pon lo lapen je ini ladak itu along mesen player tu nanti tong dono lapen hiluing player tu nanti tong dono Kanche non litum laga kami mengap sana tu non wikini atum han itu bacini itu ke itu sports ahin bang kenang so lapen kecali hin kenang so lasi non wikini itu bang lapulo maximum atum bang akehin otowar kirin do lasi hala hai pa bedji pangsi nilitum labang so Havarkehat Along labang so badminton tournament tamin nilitum patil pi pono lasi labang so badminton patil pi pono ni churuing tu nilitum han nang support bang do lo ladak nilitum
non badminton patuya butamila veteran sapin kami agak itu mama support dan pick lapente ninga klong bencuring tung ake haiti kace paido koran pia pantame alang lita min tumpan nang support dan pick na cijo dan pick Open pinning way como masih lagi. pinong wen il tumlong alhina che tonggon lalo diku penrong anglo gotong longhang engineer irrigation department lo lapente bikrom inti lapen ke hai bidasing teron hawakan municipal board chairman lapen dr bidasor di lapente Havarkehat Sport Association general secretary ke hai brojen timo sar lapen ola nil tumlong dak nang chitong don Bil tumong dak kibipen ning ta samlo ning ta arong lo ate all Assam kibipen all Assam tum taminang na participate do Guwahati pen tamedo Tezpur pen tamedo Silchar pen tamedo lalo lasi ning arong lo alang le tum dak na chetong din